Sean tríú cuid den Íseán deachleachtais ina bhfuil aine ní bhreislein ag labhairt le colm ó Breartúin. Hispan tú Breartúin, hispan tú an miastún genta is dilag cael na cabbaiste, hispan tú dún faste an pata nó an copanduction, agus an pieces o hasha tú leis ar hartú na cíneal na certain ari difriúlar fad in na sir hí áirithe agad, hí dilagí ón réirú agad agus hí roth agus Lego agus PC éagsúil sin fitte sa fí soáin. Yeah, just be sauliach with cut out horting Bert. So we can over a yen version in this, so skirmishing left for second reach. So I have to gear a falla balla no brachin Darren Misha togug Misha lesson fuckle falla. Darren on a got an ella balla. Look how you get tussa balla new falla. Balla of Sheelam Gumrahan share the fanuin, so then Verta can cart. Yeah. It's coming off a raw goni. I mean, it's falla in my county. Should more togug me. Okay, reach to me. Then if be more Harrington Mac. I love umlon or usa duggan. So me gear, you know, a no manaki show yenf. Me gear can actually raise into rare. Nis rare no Ken Louis. Ach Nero ho rare le dog. Okay. Agus idir choad ar náie? No, my ní is come vision really. Tá to kunni de naskel le chéile. So I mean, should balak das kun tús cholesh just brew the lava. Actually, sin rud simul. My into ishbin, right? Kunti shock the lava eggs brewing to machine. Ton chrutchin eggsúil a gach ile dinne. Tá láv gach ile dinne sit down eggsúil le chéile. Cos lurg the mare. Tan chrut seo. So sin instant upon úsatra sin mar rud chun chud chopsticks a chur. No hat cretin he gihe chuir chud chopsticks is seasta sús an sin sa féidir tacht rashoku ní stéine. So sin rud yes, I mean, you know. Yeah, agus bei cin gach paiste éagsúil fásta. Yeah, so sin rud a bhéitá dhéanamh gohéasca so déta anam a chur faoi. Because we took a couple nomad fell moshi comes on rulu end of. So husband my div conas cray a rulu as in lackmore yenov conas higich the eggs yenov conas baula tumpatsi yenov agus ramil hele ishbini agus istima on falla a hogal. Yeah. So Tarnga me is show go hundle fog me Tasha on my can think with lunner air like go hundle ni vanach me de grow on lunner im had then me earth the vantage okay Tasha peace big grow look and feck me go Orlean. Yeah, sugar. Yeah, no. Yeah, find my day roll away. So yeah, licked out trim piece bug smoke. Cool on yeah. So when it's doing auto and Lego, it's fitter on drumpler hang there. Agus and da in the pool. The pool, So if you know how refreshing. Oh, Jim, Larg, na náhar sin. Yeah. I reached dummer granny smo ama agam dating dol shock in the lehead níos devne. Okay, níos just kun Ballach ar hort. Sample it. Gary Misters on crut. Let's say what to gear a crut around you. 5 bilog pauper agus Garamak eggs curls the hune. To mecane yen of let's say to yen me Moderna crut cree. So they feel lehead yen says
Crummy shears a dus okay. She did me crut ocker. Yeah. That's good brisker. Right. Tá sé cearcalóra ní sé gin mit hiú gur samplan ó gur gur léú an rud a hegienú just 20 minutes though. Yeah. Lig the lunner imacht den da. Okay, she's correction. Tension cushion. Okay, shouldn't bun front, okay? Bun front, should I? Give me camera, I do. Give him bun front, a lag in the mock more ocker, okay? I want it. Tarring a mock, usad. I mean, reach the first on og, neither will show Urunuk. Okay, I reached that just really of Vuna Agata to Gira. Commit Tish conduct Kuns Craig Ramil Kayla. So mission to reached. Get him out of sin. So ein over ein uur had de Grambo off piece Craig Kayla is gone trumply Gara. Yeah, Monday interest just titty shit. Tushkin Armin on Croatia in Yay to me Vexay Tov a head end of so then I'm Tevel and Croatia. Croatian is bigger. So I reached on equivalent down. Tushin peacebug is tearing me no show. So the chance more knock Ramo Shagart. So it's got the pre-rut lesson and Skriba was a Gara. So an tower a reached and bon hour vi to kant na pakashti agus just fusion agus met a dinne gal ma ladig just a galchig shoppa alina no shoppa in ní hour marsin gejéna rodi bonus a had me ha chun rang like bon rang na bon cheardlen i enu la peistti go bonus a tasti in na Harry which cos le na hurlishi so pakka earlishi and chré faste like and will to canter well more chré will to canter will mechan den je hat mich chun cardlen enu da je hier presti kin certain well verhala Sure more Hagen and Craig. Sure Scarva is photo Tushkin a hair in each up. Like Tomikun Sunris and call it DBI a Hiola arise, so it's fairly very Harlesh. It's down go for €53 mall a hot own. Don't want to come down cardinals le horter Kevin Delta. Beiger Jahir nummersin den hu mit go Jahir an kibi. Brahar ish maha she anog they thought better few fe Cuid Delta all us mall one. Like a reach branch of book is Colleen ma vak cho toke ruddy old word of like say Eilish ní smó. Yeah. Agus Ulish ha dochret the tovdok on wire. You fader more the end of what is fader morning of gone then just say what is the first Mahat year cray yara. Weska a yara.
So Marta Gira is show you of labor intensive gníomh a gceist. Yen tú ho Beiidir ho carm carta agus í joha leis an strang sin leis an strang agad. Yeah, so just I say go group postí agat agus gur rálatain. Gur an maid chom a hort a gatainine. Is féile is fé fiú leir a chur an taobh agus é hainte leis bhfuil an maid céine á bhaanta agat gacúir tá rudí féidir cheanna harp. Cévid is seo a mé arsúlagat. So is crit is léidir harp air. So basically tá shrang an agus tá roiint tá irde fiile an taobh anseo. Ach rudí dhéan domid gur sé sin cré a thuirt a bhain aigen chum síos le taobh. Tá an ríiste. So cin se bhfuil an méid céine cré a thuirt agad a gach páirte. Sin Ní bheith linn sin na gar an ggóil duinear bí foiil ní smó na ní slú. den ag na gcónaí gar. Branch sé pásan of gatainine. Is bailach dáas é sin le cinnú go gatainine gáil an méid céine. Later critter sin, so harp. An mála over agat an sin ní siad rócos agus an mór a €40 beidir. Cachar me. So tá an wire leis diide sin agus tá an kidney seo. Tá snáhín seo ionach an áisiúil agus bí cuama tá sé géir agus filis gortú má raimtí seo go néagné. Tá ábhar sin go thóir má dagin ró thiomh úsáid ré chun an chré haingtamach agus é dhéanam níos éidirme cean agam an seo an átaigint a cáiste oscailte. Átaigint. Agus mar a dúir tú me tá duine díirithe gal a féintal gal aige le tromú agus a féintal is féidir an paint poster úsáid ná na poster paints a bheith ag chuid mhór grúpaí ag chuid mhór scaltathe agus ranganí. Yeah. No hatá dhéanamh ríist den cinnte go sé bra teomh agus nach go tú ag measca é leis an corp an chré a hain. Seo tá sin san máil an seo, okay? Má an ábhar agat ró thiomh agus tú búthe go bléasci sé san turnog úsáid rééis seo agus tintisteach agus gearann sé tugann sé an písa amach ar bhealach níos éasci, okay? Táhaach má dhéan páistí ru ag ra ró thiomh agus nach go dtí gur éiscrisa le puilech ar Agus mar a dúir tú seo deis Beiidir do ghaoine do grúpaí ainechar ar an duine éitiúla a pléile patadart ná leis an ché agus Beiidir dhéiríarú hartiste agus an sin gur féidir an tair a chóirt choú agus é chuir sa tarna agus é chuir sa teas agus go deocha se do mála éhar a bhhatas níos foiide agus gur féidir le an dethú in sinna nuair. Yeah, I mean, take me fall leis an grúchás a han saoil an fláir. I mean, níl alíntóirí I tiile airgad. So dá bhéitá dul danghail lo agus dá bhéitá le cúpla scilín a thuirtóibh a haibh an turnog agus féidir písa cheannt wahu mar buíochas féidir den siad an cill na thuirtíobh sé nasca. Den rud éigent das. Agus an ngach condaid nó an ngach cantar bei duine teart atá díal agus a cruthú písaí galanta agus is dóidhhaid le ainechar ar alíonntar go bheice tú gur andan alíonn go bhfuil daoine sin na díal na BCL-ne go bhfuil slí bethe agus gur cheart na rudaí dúthasathe éannathe fásta a taú lá agus tífií na peistí ó wow is slí bethe ionta seo tá daoine an seo agus seo an dóid bhfuil si de féimú seo an dóid gaithinn si de síl. Yeah. Like few agus tu cannot na hover ó mórna his a DBI aber lei cá bhfuilse agus bhfuil éon anna eici ar aine sa counter agus deir sí leat mar tá sí sláthún an ábhar ar fud na tíre. So
má tigéir a siúin, má tigéir an nasc a chruthú, déiteach si é an díomh beidir. Tá couple áit éagsú le horta an tír a dhéanaan an ábhar a chláthú. Tá anna bhasag mar an bhain seo mórna is the DPI. Agus is tá idir fád am líana cantir takeí le rudí dúchas a éitiúil agus go dé dáid níos sfr na takeú le rodínta agus tá tú héana obalta éhar a chruthú ag deirún léas, so tá gatainine a fuil buntas an chartas. I mean, smúin fi tá mé gira like is bralam dín hort le céile chun dalabí anmh gatan na gobla céile I dro rud ag an críochna, so is le gatan an fiasa. So scoil chud páistí hen scoilurcán dhéanamar bínse mór las mu. Bínse féidir siar agus séirtá an á Pean Louis. At the end gachel vi se bunne the Docky Book Festival siúle an am. So chur me kester gachdal te dal of biogi en of dearhe an lawer hatning boolo. So ma vach vi sé tokele famous 5 again so yen sé teaming the dog. So yen sé dal of Tracy yen sé chur voor me is hotmer stock mold so vi crutmoor kweige pingen an rutcha so the mother gra Pean Louis agus the gartu Pean Louis vek an crut kweige pingen making to me like bound more so vi shachta gaku shin agan agus the beach hort ho ord le shin so hort took a Cuid 10 centimeter better smoke brala seer so leis na kweige pingen seo fad le céile agus tá for me constant cones boher and so chummer cray or team impression fresh so born Pean Louis for my kind of the book AD the tough buckets like the keen buigs rubber dana dasser so lean machine mar on glantor ag dere so branch mar beach das so they in gakla dots skull dal bunhe lawer hatning low agus nation fellow see and Pean Louis shaw mar ag alone Tevin with in skull. So it's bra le head yen of just been chance a cora buga vaget le gachten agus I yen of yen mar sin her their treasure shachtede. So you know Sin an rud a galant bhí nálín an nasc agus an spragu cruúthíart agus carfu pleisttí a Harbh ciún agus cúhula is fríd an alíon a tu si comporta a gur héin a lethir fiú beidir na dginn siad gur sin na tarsú lacu go minic tú an pleistis cúhulaí agus is ciúne agus is iad atá ag ganlas go homlan nó an meister an meistratar nó bhirtar siúil tramrálín se galanta. Tá sé. Yeah. It's problem over. Cormac gur míle maigad as galfríd na cémaní lein sin ó hiú na PC defriúla ví tú opal a heispant agus sort inse a víní is féidir táisiarbug as féidir carlis agus matéú go héirithe ó hiú patadarí agus Lord Alín in san cheantar Jen an nasc sin féidir dhéar thu lóirtig de grúpéitúil na hartaiste agus féidir tiispant is a hórt agus an sin is féidir na skillan na horte ré agus ben na pleisttí agus a go tiismarí nó go críbnarí Abel te ruggen chart oldem agus Beiger ka amsir a jazz Herbert la heen le helle soale. Cormac gur míle maigad a sa bhelin Cormac ó Breartúin sin is muintear manscala a gal leis óin agus se a play le fad an leis an chrégus le cuasaí a bhain le alín cré gur míle maigad a sa linnear an chaintse a chuid glár na ggéil. Mí mágad. Ó Danny Asfian. Tásúm go rud ag féidir eile sin agus sure má ein ceistela. Tá fáil ísean deachleachtais eile chóirle agus acuinnig takeíochta riamh teangatí.ie.